Obila mawuok e sub-county ma Mwingi Central timo nonro e nek manotim gi jal moro ma jahigni 35 manonego wadgi bang'e to kawo ngimane. Bang' timo nek makamano, jalno nochweyo kawo ngimane e yor deruok e odgi. Kaluwore gi jirande mane owacho ni owete ariyogo ne madho chai kamoro achiel ka bang'e owadgi matin odhi e puodho kuma owadgi omonje gi beti moweye kotho. Kaluwore gi joneno gi jodak makono, chal ka gima owete ariyogo ne laro lowo. Komanda mar obila ma Mwingi Central Chalo Kazungu olero ni nonro pod dhi nyime e wi nek makamano. Ringre owetego okane od ringre ma hospital ma Mwingi level 4. Wamezaliwa ndugu moja na ni tumbo moja. Kukatakata ndugu yake ni makosa. Kulikuwa na msoso area hiyo ya Kanginga, na wakati tumekimbia hapo kwenda kujua msoso ni ya nini, tukakuta kijana amekatakata ndugu yake na ameweza kujiua. Tumekimbia kwa nyumba, akajifungia kwa nyumba. Kambula watu wangengane na vile watavunja mlango, wakakuta amejinyonga na amefariki. Tumepata ya kwamba nyumba imefungwa. Wenye walikuwa tumefika hapa tukahudhuria, tulipata nyumba imefungwa. So watu wa nyumbani wenye walifungua nyumba tukapata jamaa kweli amejinyonga. Alafu wakati tulipata hiyo mambo imetendeka, ndivyo polisi wakajulishwa. Asubuhi ya leo nimesikia kelele hapa kwa majirani yangu, na tukipitia tukakuta huyu jamaa amejinyonga. Walikuwa wanagombana na ndugu yake, akakatakata ndugu yake na akakimbia. Nen mor ne jodak e gweng